وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يتي الله سبحانه وتعالى تدو مولو تو دو سيني دو هاندو يتي دو ينتوري يجولو ان الادم محمد صلى الله عليه وسلم ومو انولي ميدن سابو يرمن يجولو صحابه من فو وجولا e hore kala jokkudo diina ka be jokkunoka yo Allah jokki en kan diina do go tabintina e hore makka o jetta e hore e nder makka kadi allahumma amin walli fiido do yo Allah yurmina mo himo jokki mo soggana e mako jinela sallallahu alaihi wa alihi wasallam yo maki e toɓɓe sertude toɓɓe buy o yewti en ɗo fitinaji arayɗi o yewti en ɗo wonde ɓe tatoɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala darɗa yurmede yewdata e maɓɓe ñande dargal o yewti en fi dargal mandeji dargal ɗin gorko ari landi kanaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko honde dargal ngal daroto o innimo o anda kanko kono non o jaa e mandeji ko hollata dargal ngal ɓattiki ga daroto si tawi hoolare nden nde bonnama o jaa e bonnugol hoolare nden jonnugol hunde nden mo gaynatande halfingol hunde mo foddaka halfinede lammingol mo hanaka lamminede yewti wonde aroyay hollata wonde dargal ngal hewtingal ngal daroto lamɓe heɓoyto ɓe tawata fayda haaju maɓɓe ala e julde nden ɓe nennayi wagtu julde nden ha wagtu on feƴƴa fayda yewti hen ko honno hano ɗen wadde oyi hande fayin ko Abu Hurayra ko filli hadis on woɗo watti wulure 839 oyi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi on laatike ko onon ɓuri moƴƴude e mofte yaltiranade yimɓe ɓen bimana moftali yaltude e yimɓe ɓen fo moftali yimɓe ɓen fou onon on woni mofte ɓurɗe moƴƴude onon moftanelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko moftanelaɗo ɗen ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fou gila fuɗɗa ila Adama ha Nuh ha Ibrahim ha Musa ha Isa ɗiɗo moftali fop annabijo ɓe no jogi e nulaɗo ɓe no jogi mofte mum jogi jama mum no jogi nation muɗum mofte nelaɗo ɗen ko ɗe ɗo ɓuri moƴƴude ko ɗe ɓurta ɗuɗude ko ɗe moƴƴere ɓuri ɗuɗude e muɗum no anda kam mofte fou mofte haray bomɓe no toon moƴƴuɓe no toon gomɗinɓe no toon yedduɓe no toon kono gomɗinɓe ɓen ko ɗuuɗi kon e moftanelaɗo ɗen no ɓuri ko ɗuuɗi kon e moftali lutturɗi won hadisaji goɗɗi go holliri noon kala o wi khayru nnasi ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen linnasi wonande yimɓe ya'tuna bihim hiɓe adda ɓe fi salasili e tawa jolokoji ɗin fi anagim no e daaɗe maɓɓe hatta yadkhulu fil islami ha ɓe naata ka nder l'islam ɓeɗo jaa e moƴƴuɓe ko sewtoyi ka dargal ngal daroto yimɓe moƴƴuɓe ɓen woɓɓe ɓe tuuboyay kono ko hara ko haɓɓaɓe haɓɓe ɓe lette ha kono Allah waɗa ka sakkitode ɓe naata ka l'islam holli wonde bomɓe ɓen heɓoyay doole hoore yimɓe moƴƴuɓe ɓen tampina ɓe ɓe sonja ɓe kono ɓay ɓen ɗon ko ɓe gomɗinɓe ɓen ɗon haray sonja o lanni ka adnaga ɓe naato e aljanna oɗo hadis no jaa e filliɓe mo Imamul Bukhari hadis he ɗon kanjiɗi fayda to ko ndiri kanko watti wulure 894 wa annu itam makko ko Abu Hurayra fahin ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam o itte nelaɗo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala nelaɗo maki ajiba Allahu azza wa jalla min qaumin Allah no hawo yimɓe yadkhuluna aljannata hiɓe naata aljanna fi salasili
tawa hiɓe wondi e jolokoji ma yani hiɓe wondi e jolokoji rawahuma al-Bukhari ɗiɗo hadisa ɗiɗi ko fillidi ko Imam al-Bukhari kono ma'anahu ko honno woni ma'ana ɗo wonde yimɓe no naata ka aljanna haray ɓe jolka ɓe wonde e jolokoji ma'anaha ko fanda ɗo yu'saruna ɓe nangete ɓe haɓɓe ɓe nangete asru ko nangegol gaño on tigi foola mo nangamo jogomo o wona e juuɗe on ɗon wona asir ko dahaɗo ɓe dahe wa yugayyaduna ɓe haɓɓe ɓe nange ɓe haɓɓe ɓe kolɓe summa yuslimuna refti on to mati ɓe wonoya noon julɓe ɓawɗe ɗo lette fof kono ɓe wonoya julɓe fa yadkhuluna aljannata ɓe naata aljanna ɓay ko timmode nden woni ko ndarete al umuru bil khawatim piiji ɗin ko sakkiti kon ko timmode nden Allah okkoren timmode moƴƴere idan ɓeɗo ɓe lettama ɓe haɓɓama ɓe dahama ɓe waɗama maccuɓe woni foolaɓe woni prisonnier guerre kono sakkitode ɓe wona julɓe ma tawno ko ɓay ko ɓe woni julɓe ɓe nangira ɓe haɓɓira ɓe naata aljanna wuri tongata ɓe nangegol ɗon ɓe haɓɓe e ɓe mayugol ɓe naata aljanna no ɓattodiri ko ɗum waɗi wi'ama wasi ɓe naatire aljanna e kaɓɓiɗi anda inataka aljanna ara no haɓɓa kono si hunde ɓattodiri wawi wasi tawi ko jogodir ɗum si tawi distance on an ɗuuɗa hakkunde muɗum hadis heɗɗon on kanko watti wulure e 850 ko annu fayittama kanko Abu Hurayra radiyallahu anhu ani nabiyi sallallahu alaihi wasallam o itti enelaɗo wonde galanlaɗo maaki ahabbul biladi ila Allahi masajiduha ko ɓura yiɗede ka Allah e leyɗe ɗen fuu ko juulirɗe leydi ndi kala leydi ka juulirde nden woni ɗon nden juulirde ko nden ɓurani Allah leydi ndin fof ko ɓurani Allah ko Allah suɓi ko juulirɗe ɗen Allah ko suɓotoɗo ko yiɗowo ko ɓuranimo ka leydi ga wona ka paleji wona ka kanji wona ka nokkeli labaɗi e place de l'indépendance ji ka foti enen ko ɓurani en e leyɗe ɗen ka ɓuri hittude ɗon ka ɓuri fayde ɗon ka ɓuri tumbitade ɗon ka ɓuri sattude prix ɗon nama joni enen mbeɗen falama hokkode tumbere ko on to ɓuranma ko kalum ma ko diksinda kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko o suuɓi juulirde ɗen wa abghadul biladi ila Allahi ko ɓura tikkanede ka Allah e leyɗe ɗen fof aswagu ha ko marché ji leyɗe ɗen yani no jaa e ka Allah tikkanta ka tooñe nokku ka tooñe watta pikara leydi ni na kayɗon e tooñude on say tooñe no waɗe ɗon tooñe no waɗe ɗon Allah no yedde ɗon hara welata Allah nokkure nden noon idan e leydi nin fof ka Allah woni Allah ɓuri añude ɗon le mo yiɗa himo aña ko ka marché ji sabu on ɗum ka marché ji piiji boyi no feƴƴato jamfaji e fenugol wondugol hara nano woni ɗaynidiro piiji boyi no nder ton ko ɗum ɗon waɗi Allah subhanahu wa ta'ala faraga ka marché oɗo hadis rawahu muslimun ko filli hadis on ko imam muslim karmo ko ɓe no yewti buyi e yanyi fi o alhaali ɗo ko fi hon ɗum Allah faala ka marché ji ɗi no wawi kadi no wodi nokkeli go ka Allah wona yeddede ka hôtel ji ka motel ji ka baruji ka nokkeli ko yimɓe yewti buyi fi ɗum ko heewi kon wano ɗin nokkuji waɗiradi spécialement fi ka Allah yedde fi ka bonkiji waɗe wona yimɓe ɓen fof yahata toon woodi ɓe yarata toon fes woodi woɓɓe goo
ton sheytan habbaki be ton few kono ka marché fopp yahay karma ko jo yahay ton jula jon yahay ton mawɗo gorol on yahay ton oɗo yahay ton ko e nder ɗum yani yahoɓe ɓen waɗoyoɓe toñoɓe ɓen ñamoɓe haqqeji ɓen no ɗuuɗi ton e ɗi nokkuji waɗaɗi ka Allah yedde fayda bonki wonake waɗe tokkin wona haqqeji yimɓe yeddugol Allah ka marché ko ɓuri ɗurde ton kon ko haqqe ñamidirgol haqqeji hakkude yimɓe ɓen si tawi noon suɓama hakkude bonnugol Allah tun harana shirku yeddugol Allah bonna haqqe makko on e bonnugol haqqe neɗɗo sinda bonnugol haqqe Allah tawana shirku on tigi bonniri haqqe Allah yarugol beere ɗon no nge bonki muɗum nge bonnugol muɗum ɗum no ɓuri toñugol goɗɗo jatta jawdi makko ndi ñaama ndi sabuna so on tigi yeddi Allah kon ko ɗuuɗi wo so niisoyi ka lannode ka feŋol ngo niisi torike Allah wulli Allah ne mi yaafike ma kono siko haqqe goɗɗo ko kum fanɗi wo ko on ɗo wiyata yaafike ma ko wulluɗa e Allah to wo madama ko yimɓe joganiɗa anan ɓe joganiɗa ɓenno ton mo regilay ton hoore si tawi muñodiraka ka adna ga lahara muñodirgol ala ton few ko ɗum waɗi karama ko ɓe go no wi ko ɗum waɗi si tawi Allah subhanahu wa taala hertini andi gongol ɗi marché ji hasi hadis herɗo ɗon on ko kanko watti wulure e 850 wa an Salmana al-Farisiyi radiyallahu anhu ittama e Salman al-Farisi Allah weltanamo weltano sahaba ɓe wattidage maɓɓe min gawlihi e konngol makko kanko de kala o wi bi mana ɗum ɗo na o wi ari ko nelaɗo maki ɗum ɗo ko konngol makko kanko tigi wiyete mawɓuf o hattina e makko o wi kanko Salman la takunanna wota wonu dey mo wajade o jonnude conseil mo wajade o wi wota wonu dey in istata'ta siɗamari feere wota wonu awwala man yadkhulu suuqa ataroro natugol ka makiti ka marché wono uddito marché on ewto tawa ndar hay goto aral taw kañum atta sottude magasin mum o ma sotta boutique mum o ma we'ita tabo mum ko o wi sa heɓi feere wota won on o wi wala akhira man yakhruju minha wota wonu kadi sakkitirɗo yaltugol ka makiti sakkitoro yaltugol ka marché sakkitoro fermugol boutique mum o sa heɓi feere wota won oɗa wota won oɗa tawon attiɗo tawon sakkitiɗo wonu hakkude ɗon fi honɗum o wi fa innaha ma'arakatu cheytani o wi ɗi marché ji wo ko toon woni cippiro cheytane ko ɗon cheytane holata mbiruyagal mum ngal o wi gereji ɗin mana hakkude cheytane e ɓiɓɓe adama ɓen fayda lambu on ko ɗon halaba on kippiro gon ko ɗon woni wa biha yansubu rayatahu ko e ɗi marché ji ko toon iblisa waɗi darapo mum on ko toon o waɗi raya konti darapo ma yoni won ɗi bataillon ji militaire ɓe ɓen aray armée de l'air on no jogii darapo mum ɗum ɗon ko raya wiyete na darapo leydi ndi arme de terre on no jogii kañum kadi arme de l'air on no jogii arme de mer on no jogii ani mojoɓe ɓen no waɗi darapo on ko andiri ko kaari en ni fewndo jihadi on hari ansariyankoɓe no jogii darapo mum anndo ɗum ɗo ko darapo ansariyankoɓe ɓen ko symbole maɓɓe on muhajirun en no jogii kañ kadi symbole mum wonde haray gori ɗin gorol ɓe no jogii kadi darapo mum feere anndoto ɗum ɗo ko kaari en ni ɗum ɗon fof ko waɗira ko fiyo ko ɓeydugol wakkila goyen ha ɓe ɓuratamen si Allah jaɓi naɗo telen amen ɗo julɓe ɓe naɗo foolirte ko fii no foolodiri de
ne no goro kari e ben mashallah ben no jogi worbe ben no keldi ben no wakkili dan shaytan kan kadi mo jogi darapo humma ko ku konto fengata kum ko marché on andi den e laamuji din leydi be leydi hara darapo leydi mundi kala nokkure ka tawata don ko laamugum innitori haray don no wada darapo siko ka lekolji siko ka laptana tay ko siko ka mairie siko ka ministère siko ko dundo ko andata do awado do laamugun no do ma do ko nokkure laamugu awa iblisa kan kadi no wodi ko ka wadi ka andato do himo do yimbe makko benno do gollo makko benno do biroji makko dinno do no jaay ka o fempata dum ko andoto ko kama kitiji ono ho ko honno holli ondo e odo hadise odo ga wonde tigi on ka tawata haqqeji no bonnede Allah no yeddede tonya no wadude haysi an a watta ta yahdu mo da won gollo ta wonu do few wadi wonugol nokku ka toñete ka haqqeji fewnete haysi an ala e wadde wawi tunindema en akkaren kadi dono to kamɓe kadi ɓe siége to ɓe jooɗi ton ɗo ko ono ɓe ngala e wadde he konno joɗɗiniɓe ton ɓe ala e wadde ɓe jooɗi ka watte ɗon ɗum fon ɗum no wawi kadi on tigi ñemboya bano adama ko ñembay ɗum sa yi yimɓe no waɗa piiji bonɗi fewndu ka fuɗɗode fewndu haray no tiiɗe e ma haray miri no woodi haray ɗangal he honno goɗɗo waɗi tawano ɗum kono si neeɓi on tigi wowti joni jaka du kono on tigi yata kañum kadi na kimi laara min kadi laaru piiji yeddugol Allah ngol fof ka fuɗɗode haray on tigi no waɗi holi suusi siko fimowo karango fuɗɗorta o ɗojja on hara mo suuɗo emo suuɗa siko yargol ngol men ko yawoya ha taw hakkitanno makko ala yeeso yesirama wutta eɓe maɓɓe wuri ñaari yiyama mo tepla yandi idan yiwugol wondugol e bonɗo wondugol ka bonki watte moƴƴana neɗɗo yaha kan kadi o sutta ma tawa tiiɗa hande kadi e makko wuri ɗego ɗon ndaare joni si fure walike joni neɗɗo mo wowa yiide fure suusa ɓattade fewu hara tere no mo fof ɓanndu so ɓattiki ɓanndu on no muge suusa wonde hay on ara ndaaro o min mi suusa ndaarde fure kono ɓe lootoɓe fureji ɗo donka e ñaasidini ata ɓe diwa tippa e fureji feƴƴa liɓa ɗon liɓira ni hakkitane maɓɓe ɓe wowtino kamɓe ɗum na hana hakkitane maɓɓe ala misaji ɓe piita ɗum a sikka e piita o bantara ko no ɓe inni kasratul misas yusilul ihsas wogondirgol ittay miri ittay hulgol fes ɗum tawanti yeto ha o wowta piiji bonɗi ɗin hara miri majji on iwi ko ɗum woni ko ɗum o fara yewtude ɗo hadis on rawahu muslimu hakada imam muslim ko ni o fillorimo kanko woyi wa rawahu albargani fi sahihi an salman qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi imam muslim kañum ko fillimo ko e konngol salman al farisi ko imam albargani o wi ka deftere makko sahi makko o itti e salman al farisi kono ko e konngol nelaɗo o wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah maki la takun awwala man yadkhulu suqa wota wonu attiɗo natugol ka makiti wala akhira man yakhruju minha wota wonu kadi sakkitoɗo yaltugol ka makiti o wi fiha ko e makitiji ɗin bada ash-shaytanu wa farraga ko ton sheytane jorata ko ton o toƴƴata bada ko jorugol ɗoyta albayda wofonde ko ɗo ko ka makiti ko ton o jorata wa farraha ko toƴƴugol ko ton o jorata ko ton o toƴƴata oɗo hadith Sheikh Albani ka silsila al-ahadith ad-da'ifa o wi hadith on wona selluɗo hadith heɗɗon on kanko watti wulure 893 wa an asimi al-ahwali an asimi al-ahwali
عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنني نلعب الله من يا رسول الله غفر الله لك كوين نلعب الله قال يا فما قال لا ماكي ولك أنكدي قال يا فما يعني أدوى الله نلعب قال يا فما هاي هو دكاري أدوى بينك جملة اعتراضية مع جملة مقهمة ويقول شيطان الله هديمو ko bondo ko wadni kari eyo Allah wad barke makko hunde kare hudugol ma do anagol no heewi argol jumla mutari qala Allah o ta'ala jumla itiradiyya qala rasulullah o sallallahu alaihi wasallam ko jumla itiradiyya zara hakkunde fi'le fa'il ma hakkunde mubtada e khabar hakkunde hala tokkondirka pottondira don lomba don goddum imma do anagol goddo ma hudugol goddo ma wowlugol sifa makko fa qama masalan dahikan o yimmi o dari tawi mo mosude non o wi hunde kaare e misal odo Abdullah ibn Sarjas o wi nelado yo Allah yaafoma tullar kadi jaabi o don wi wala ka ankati yo Allah yaafoma kala asimu wi فقلت له من ننمو كان آسم في اللي دون عبد الله بن سريس من استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الله إنسنا نكما إنسنا قول كتر قول يافيه نلا ترى نكما الله يافيه بايسو أوي نلا الله يافو من لا رماكي أمي أنكدي يونو آسم Olandi dum Abdullah ibn Sarjas nelado toranum Allah yo Allah yafuma gala Abdullah ibn Sarjas wi na'am hi nelado toranike lan Allah yo Allah yafuna walaka hay'an nelado toranima Allah yo Allah yafuma an asim anti honno yani no wa si asim holaki dum ngelal men wondana honno la sallallahu alaihi wasallam toranimi yafiye ثم تلا هذه الآية وجانجي آية دو قال سبحانه وتعالى وإن لا دون واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الذين لا دون واستغفر تريا في إنسانو لذنبك في بكات جمادي وللمؤمنين في بكات جلب وربب والمؤمنات يجلب روب إذا كلا جلو نلا ترانيك مع الله يالله يافهم owi min wo an wo oɗawo en fof nelaɗo no insnani en tori en yo Allah yaafo en o addi o aya ɗo tawi asimu kañum yeggi waɗa ɗum e haqqille mum oɗo aya o kanko waɗi tun joni ɓayi ɗo Abdullah ibn Sarjas o wi nelaɗo yo Allah yaafo laɗo maki amme ko kanko heɓi o ngal ɓural ɗon yo nelaɗo torano Allah neɗɗo yo Allah yaafo mo Abdullah ibn Sarjas andintinimo wonde ɗum ɗo julɓe fof no mari ɗum ɗon julɓe ɓen no wawi ɗum ɗon koko hunni ko nelaɗo no torani Allah yo Allah yaafo julɓe ɓen fuu worɓe rewɓe ɗum ɗon ko am no ara noon waɗa tahsis toro kaari Allah yaafo kaarijo non ko tahsis bada tamin on sina ɗon en fof eɗen naati e nder du'a mo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam du'ani en wonde yo Allah yaafo en aya on koye sortu Muhammad woni kanko watti 19 bo hadisi on ko fillima ko Imam Muslim hadisi heɗon kanko watti wulure 854 wa an abi Mas'ud al-Ansari ittama Abu Mas'ud Ansari yankojo radiyallahu anhu qala wi qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nuladu alla ummaki inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula no jeya e ko yimɓe ɓen heftuno ma ko yimɓe ɓen tawano ko yimɓe ɓen anduno ko yimɓe ɓen manditi e konngol annabagal aranal ngal bimana annabaɓe attinoɓe ɓen
konguɗi ɓe wownuno ɗi yimɓe ɓe manditi ɓe eggidiri ɓe fillodiri fillito oɗo fillo e oɗo ha min nanno dey annabajo kaarijo no wiya hunde kaari mana ko tawata fayda foppu no andi fof fillodiri ɗum wonde idha lam tastahi si a hersali fasna ma shita waɗu ko faalaɗa o ɗum ɗo annabaɓe attinoɓe ɓen ɓe wowli ɗum annabaɓe sakkiti ɓe wowli ɗum yimɓe ɓen foppu nani ɗum ɗo no andi ɗum yaha konguɗi ɗi foppu andi sa hersata gaɗu ko faalɗa mana ko hersa waɗata ha neɗɗo on suɓa ko o waɗa si woni tun hersa ala o geray ko faala kono wigol sa hersata waɗa ɗum tindina yamirgol goy on andi no wodi yamirore ko feeñi kon ko yamirore kono ko kamba andi mawɓe men ɓawɗo so ɓe fokkita ɓenna mi yaha tun sunna suudu ndu nani mi yaha tun sunna suudu ndu ma ɓe liila ha ɓe gana ɓenna acca ɗon ndiyam ɗan leefi nanani acca gerto ɗen ñama ɗo maaro kon na andi ko yamirore kono ko ɗum ɓe faati ko kamba ko sa waɗi ɗum a yejjidata ɗum no wolira no ko no ɗumgol kolngol ɗo yalti idha lam tastahi fasna ma shita si a hersata waɗu ko faalɗa o ko ɗum ɓeynata ko ɓurowo angal hersa o folata ka bara ɓurowo angal hersugol ko on noon folata ka amugol si tawi neɗɗo on o hersali tawi hersa ala e makko oɗo habbormo piiji ɗin fuu kala ko a iyaali himo waɗa habbo o waɗaygoy ko waɗali hannde ko janngo waɗe o hersa kam woni fere neɗɗo on ko ɗum ɗon ko ɗum waɗi neɗɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki o wi hersa ko e gomɗinal jeya ko e limanu jeya ko e julɗankagal jeya sabuna no danda neɗɗo waɗugol piiji ɓuyi rawahul bukhari ko filli o hadis ɗo ko imamul bukhari hadis heɗɗo on ko kanko sakkitore janngude hannde inchallah kanko watti wulure 8 e 45 wa an ibn mas'ud itama abdullah ibn mas'ud wonde abu mas'ud al ansari abdullah ibn mas'ud na goto goy abdullah ibn mas'ud ko muhajirin en jeya ko ferbe ben o jeya abu mas'ud al ansari on ko taka be ben jeya abdullah ibn mas'ud o wi qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la maki awwalu ma yuqda ko attete nyaawede kon bayna nasi hakkunde yimbe be yawmal qiyamati nyaloma dargal fi dima'i ko jiijanga nyande dargal awan ko yimbe be jogondirani kon no duudi be jogondirani haqqeji ɗin haqqeji goddi go ko jawdi goddi go ko krimji ko warngoji barmingol ko tukkugol ko kansugol ko zinugol ko ɗin piiji kono taw ko honɗum taw jogi priorité ndaaregol fii muɗum ko ɓuri hulɓinaade kon hakkunde yimɓe ɓe ko kirimji ɗin ko ka ƴiiƴam wiyete taw adde ko homɓe woni warɓe ɓe homɓe warno yimɓe ko ɗum taw atte ndaareede o justice ɗo ko fi warngoji ko kirimji tun fi jawle ɗen ko yeeso jittidiroyte fi ñooreji ɗin ko yeeso fi nguykaji ɗin ko yeeso kala ko yondiri e jawdi ɗum no naaɗo ɗo ko fi ƴiiƴan ko wulitoɗo ɗo kaari no warno ɓiɗɗo an on ma ko kaari warnomi ma ko kaari taƴunomi teral ngal ko kaari bonno fusunomi yitere nde ko ka ɗum noon dima ko ƴiiƴe fi ƴiiƴe ɗe ko ɗum atte taw ndaarede sabuna ɗum ɗon no mawni ko ɗum waɗi kala mo tawata e nder boneji ko waɗi kon fof ko yeddi Allah kon fof tawi piiji ɗiɗi tawaka nder ton haray imo e jam tawi shirkangol Allah tawaka nder ton golleji makko ɗi wiƴƴitama tawi shirku ala nder ton yo taƴu fofango si tawi wonki julɗo ittaki e hoore tooñe
o yoɓaki ɗum almaki julɗo himo e yaajende fanni malam yusuf daman fannin o warali wonki har mo ki wargol haray himo jam haray no toymo tan jinana haray tan mawno sembi wonde ha ko luttuko en no ɓay ko ɓerɗum ɗo joni haray yo yaata andi joni si omo fokkitiɗo joni on Amérique ma wono Saudi o yetti ka aéroport ɓe ɗaɓɓutude tawa ko honno o yooɓide tawi Allah walli mo dorogo ala nder ton haray wowa fi fusahati tawi dorogo ala nder ton ko bonnata hakkille ala nder ton ka donc makko o lutti kon haray hayso ko ɓena noon ɗum ɗo feƴƴata ɗum ɗo liɓu ɗum ɗo ha joni yaada e goro ma ojji ma ɗum ɗo nebban poca poca ɓeno ma noon ɗo ɗum ɗo feƴƴata kono hatta an feƴƴa